That's as I'm more covered be Adom TV, Badwam Jumadino, so anti Saute Ejumwe, not to say a Medimafo Herbal Hospital, Dr. Time does so, and an embryo aso, Pomodin power, nam ebidro so, a day Emma, no Subenya Quenyan, what tea being tuning off on it tea near a be how call a Medimafo Herbal Hospital, I'll be to me. Aboawo uti bebia wa pomuden ye kan pomuden hu nsema ya men pre hu nyim firi ho Mr. omumi apomuden hu nsem no ehia ye bebia me kamera bi atwam ka wunya ne saa se doctor ni ba betena ho na free consultation Mr. ne de adom na adom ye tunya wo mo saa de number beto ho no afre na bibia ha wadwom apomuden mu a na kasa na Dr. Time da so ageneja dog ya mo achen the beer bokode adwuma mu so de kama de nyame ase papa se achade ndi egusu a yebeba ho egusu yebeba ho ya enchebia ise ye wo July na ye kikako August no August de enchebia na eba sa wadaro mane ye nhwede yo de ya na meta mameni kan na wotofo nyakopo ase na menchia Adom TV ahwefo nyina omujoso asem wo masisu bem princess emprena last Monday, me who I did be with Pokias Mayela. Okay. Na idea air cost on a hydrogen. If it be self medication. Also, was one partner Nitipino. And one no one to say if it be APC. And what we mean. I face immediate and then we just ate to free in the minimum. Say, I rushing down for them, little Medimafo Herbal. If I told a bassa a Cornelius Hospital, ma'am, and we said, why did Medimafo by the uncle for a woman? A year or kind of what? A year the Cornelius Hospital, but my son, no more. Now, men sound so come from Master, what would you a year? Compare a durabina talk, and Macan. A bro by you're checking the blood pressure, and them 250. Hey, well, not hemoglobin is at drop to 6.7. Bema 10 gram. Nipo esimedu ya satona ye besi no makase yale pressure e mon kai ni hu ba ye fa normal enye normal pressure o me bon won kai se mini pressure ni me ba enti boa ho o ma ansan na ona ne ho adi nkire wo no na wo de wo ko ense do entina me sinke be ya fie bia mu ni bi kura na mu ni ntoboa blood pressure monitoring machine for 500 nyina wo 300 cedis monto bi si fie ho akora free finchia baso obi o free finchia du nwotwe acha wo de nansa ana wo de acha kura na otwe bia on check the blood pressure na kosora o de onko nearest hospital na on comprehension so na nsemehu se me blood pressure eyede kosoro na betumi aboye nyina me nya apomuden pa because when you say egba sika di fie enkora kora gu fie nya sika mfa nko school but adie nka betumi aso anon tem no ye ntere ho ma ne nye kese because eyade a yen titulu Africans and now blacks ye per self medication onko check bibia anopay onum se bia ne yemo keka no no abo the trim oko ebi kro oko pharmacy on kan kire de ohon se bia me yem na ha me eno so onum se bia o duro we ye say esa ye fun ya de no ono akwa akotobi na wanom afa wonum nwie no na edi asama ye de aba me se sa de we ya kan aka say tabia momayen report to your nearest hospital ebre be mu se niema bi enkoyie no eno ye chen se ye nia ye besoma obi se onkoto aduru bi mreye wa hwe ebe ma ya pomudin ye pe ene ye dwuma ye afa ebedu be na be ma da ho na ne makura ntimi nko school na ha adwene na anope de me ka kire oyarefo bia ne se last me che anano Monday na me wura adwumam na afia me hwe nipa egu ho na me hwe nkran nipa egu ho na me hwe doctor fi ni dwumadi ase a enipa gi bomba Medimafo Herbal Hospital
me sha say record the highest ayi wo Medimafo after COVID 2020 and they say record nipa 600 per a day. Na wo hwe sa bre emfie bebrebe na hospital yi mi da so gina na so a asamba akopa na eka kiro meka metaka bi say wo na obi anu aduane aburu mfie miensa na da bia wo be ko na nipa gina na aduane so na kiro so aduane no ede ana de meka beboa entu hwe mfie num ni na kuma se nipa gu ho enka nipa gu ho a asamba akopa na eka kiro say Medimafo Herbal Hospital no papa. Na wo ba no Herbal ebibiduro ye FM dia afia nyesa metena aha mani na maka. Nipa enkasa abre wo mawuo ewuo enkaye pim because anano Monday yi eye wa ma bia wo bedi adanse omono asamoa Obasa abeye screening na yesan checking the liver, checking the kidney. Ni hu se bibia da pepepe ewo ne kwan so no. E je se awurade nam yeso ya nwanwade na de nyame ye no eburu nipa adwen ne ntiase so. Nipa ye declare no wo konfo anoche. Ema word wa no woda obi koda the same word. Na wo hu advert no TV so no fresh security. Bizo say am person na papa we da ha. Wose ene za dia me so me sori akoba bi kura nipa no call ye apei ejina ho dia dance se ebra wonya kidney failure wo koda akonfo no ke be 6 months no da bi enwumre die doctors di eka se wo wu ma ye de ne koto mochre de ne koto mochre na anopa na busuafo eba be pa no kura bre wo mochre ho na omu yi ni ba mu so se ho make akra ye dey ewo ni mu omo fro doctor san report to ma doctors we die enye yi enti ye fa no koto condemn o se condemn de ye do koto a busuani bi ama me sure because ye chance maka kra bi say ye be san atwa akwa sebe wo mochre na oda hodi na wotwe na busuafo hu so omo so de still ye ntimi fa no nko word because baby eduru no asai awie sa de ne busuafo say ye fa no enkofie because what that condemn you na ye tuaka ye de ne kwato fie papa say we mu nyina ye teka kire ono ade we hunu bi die wo mu ono ewo no ho na eka ebo no amane nu onim ba bi a onenam ye de ne kwato fie wo se ne sofo obaaye be hwe se de wo da ho no ka se no ma hwe TV so nyina na doctor bako na sam akamakoma if you say was say said ye wo ana yesie no pe na ontumi sa dia mo fa no ko Dr. Tam da so ye papa to kemba Dr. Tam da so na edi na otwemi enu a papa na wa honhono papa na nim atu abomu papa ontumi nantie papa yese ne kidney asay from 2022 April ye di papa ba Medimafo a obedi adanse besi ne kidney liver papa be ye screen anano Monday ya wo how bia eniko ye ne wo no sankrofo lie e de wo so odu babi kura na oka enkrofo se oboa ono aka na asem no ye se oboa eyisika no dem ope na me ka kire na se onyankopon na Medimafo so ye eniema wo ye a eniema kesia enkrofo ye declare won se wo bewuo ya ebi free US ebi free UK enyinala ya ena omoda so tiasi didinum a na dim se eyampa se wenti se da meka se mene wo mienu apomodi penti na doctor kwada akwayem adaduane ya insoni aduane ankana no na eye no kure eturudo ento yadofo bia no pay wa fidie da Adom TV na wo hwe ebia awurade na se chim TV no efato Adom peace se enkwaje aba wo fie ene anopai we ya Dr. Tam da so doctor we pe ena nyankopon akukuru to make kese ase nsa se onfa ebre se yarefo ba na so ya wo hye nansa wo hye nanan ya enanan enanum ye nanum nonsia ye nonsia ne bre empa ho na Ghana fo nyina ma abodi Dr. Tam da so na so ye eyemie ni pe ena wo oman Ghana kuma se ye bu akwa agogo enkna ye pokuya se mayira doctor se agi se de wo wuo ana de yesie no a wo hye fam pe ena wontumi emma
da bia samaya na eyema yoro eye meyen se nipa bebre wo ho a wanye lucky a wanye ne se bebre wo ho a yesie wona senka wote Dr. Tam da so kan nka wo ba ya sabrenka bebre da so te asehwe omo yirenum ene omo manum esanse wanye lucky nti ene yesie won ba wo a no pa TV da Adom de wanya lucky ni nyina emayale enku emayale emu wanim ase ewo bra onyankopon akyekyere yale atumi ahye Dr. Tam da so nsa na wo wapomudi panti wakoda kwaye mu aduane ne enso de aduane anka na no anopai bepiem wo Medimafo Herbal Hospital nyame ya aduma ene me kasawi ya me kotenase ewo pokua se mayera ekene ya wada so metenase nyankopon ya aduma Friday me tenase a premium service the ema eya na difference between ekene ya wo a me ye adwuma ne Friday ni say Friday ni ye premium service no ofre ye number 0244 774282 na wabuku appointment 200 cedis obuku ya ye be ma tab me ma code no waba be share Dr. Tam na ye de ama wono oba one on one when Dr. Tam that so what can was some no the time at where so but ene de onko no nipa bebere wo ho wo kwaje wo card ya na what the line so eduru so na doctor ahwew me pa chow Medimafo Herbal Hospital enkra ye wo pokua se mayira kumase so ye ebu akwago anapa doctor no atna se ba bibiara wo bia no me pa chow wo duru Medimafo na doctor bia obetno na me catch say me share time that so Adom TV was for time eto me yare so anapa wo bi hwe me doctor me sisi me chika se me kotodwe me ntimi nante me widie mu hyehye me wanya ka akwanhia wo na mobu wo nsamobu we mu nyina ye entatia case wo Medimafo Herbal Hospital be ma emfie dunie wontimi na wo yere enhia da doctor say 24 hours be ma no afo aka se prayer drive see ye de wo anas ebi eye yare na ama na afo me pacho eno wo bepie mu a eye na mako enum me pacho wo sha se wo fa eduro na wo be ma no be ye tente kakraka kese pipripi bobrobo kukuruku wo winya size ya wo pa na wajai eduro no yusu eni wo how biara ema enipadua no be pie mu wo Medimafo Herbal Hospital anapai stroke na wanya untumi nante untumi nko baabi anase bia wanya stroke no wako baabi ase enye bastel wo ye tiase wo ni se wo a wotefa ak wuntimi nsole biko o sole a onanum edu nti wuntimi mpagya wonano onsanum edu wuntimi mpagya wonsano ebekura na wonsano winya stroke wo a efa wo fana timi yifiri mu na wonsano da ho kwa entimi nyehwe me pacho wako baabi sa enko yie ma wa bepiem ahaye Medimafo Herbal Hospital ebiduro mu nyina headquarters Medimafo Herbal Hospital bepiem wo ho na doctor emfa ebreka klabi ento wo yale no so na nya wo fa wo di bi pacho nyakopo ya adoma 21st September Dr. Tam da so birthday coming birthday yeah, so the last year ye check car afu ye beche last year na ye Toyota Yaris afu ye check Toyota Corolla na ene say car no ye fa bibia na eba bagi o hospital na waba hono bottle na ye say rejected bottles na enki ye tugu bola so no wo de mako eduba no wanya coupon baako last week me ohana obi di 60 buy na ehona wanya coupon say 6 10 6 enti wo boa wo bottle na wo boa coupon na no nyankopon ye adum na enu 21st September de wanya bottle dodo and de wode bottle dodo aba no wonna wanya coupon so de dodo na wo de ababeje wo ka simple yen konwa bia so de yen san konwa bibi yen wa bibia e wo Medimafo Herbal Hospital na wanya wo de wo ka kofi that very day na ye beche mobile phone ye beche television enti Medimafo de wo babaje ayare sapa no na ye chawade enti na me say Medimafo Herbal Hospital card evaluate card bi e wo Ghana because card bi e ni Ghana ha obetumi kwade akwakọ dilai akwakọ sebi ebura ya tutu o ta se TV de so ebura tutu na yoko gere kura menye de se ukura card bi no akọ no na so bi tutu ebura
mikura card wenti genama bi Debi. Ghana bi wa asa Ebi ni ha. just a Medimafo Herbal hospital card e na yede je car yede je TV mobile phone yede je fridge enti menye wo ho abro be piem yare no so de time da so just a de wawuo ana yesie no pe na doctor entum anopa wumui na yensi o na yare na how yare efiri wutiri so kosi wo nase obi si nani enhuna de doctor megina Adom TV aso na otwumi no pe ubepie mu ubetimi esna panie ewo Medimafo Herbal Hospital because obi buy osimia enka nantwie kura kwa minhunu enabimisa aboa ntetia na ekoi we nyina adansi dia ewo Medimafo Herbal Hospital wukura poma osimato poma atwene enya adansi die anopa bebiro ho a wo ba wodi hwi na eba ba onko fie no ontena hwi no mu enkoda Dog me number ni bi number no. bepiem ewo Medimafo Herbal Hospital number ni 0244 774282 efia me wanye ba ko ma memfa ntwa to Okay. Bosumi ngotwe ye bewura mu August no. August doctor say me ba be ya ade bi ne se onse obu ho a na ne kwan no wa me pa chow ka ye ubetimi abuku ka ewo Medimafo Herbal Hospital ka no ba be faw e de wasan aba hospital fa ubetu just handles and you outside Accra inside Accra e free oh yeah Dog. inside Accra e free na ka na makofa ba no so no se obi kura tihwi mu a ye de ni lift so a eno apagya de ko wura ka Dog time that so. Say the person me ye wo kurom ha no This way. yes Nyame so be hwe wo so. Amwa ye. Nyame hira no adwen pan so. Nti we de na da ho yi. O fa numbers no a o yare ene car no. Say the outside Accra which 100 and outside. Na kuma so sa. Kuma so yes wakra. Piloting the sha se wakra. E de kuma so for mbeje mo say don't worry. Nti doctor time da so na yete no enka no friend number ni sisi e sa we yare nko ade a ye ma wapomuden no ne ye se chewade eka ho ne birthday bia o chade aside no occasions so cheche mo anwa nyama bebre Dr. Time da so no nyame hira no na Mr. Omiguso Amekai will say Design and Technology Institute one more 2025-2026 admission no eguso a ekoso nti obi a wu ne se o ye fechire no enye fechire ono ne talent no nti fa ne bra school yi ne ammoa no ne en shape no se do betimi aye se fridge bi ne se no aye air condition mu hwe no aye TV remote no aye tape bi je se wu hu se nipa no ase bibia otumi ye Mr. Ofanebraha na wo mgrumi ni yi ntete ni ye no nya certificate no wo amo ne bayi angaza akura we de bayi bi hye ni ase da bi maninya certificate no bra no maji ntete no more precision welding fabrication design innovation graphic design sound engineering animation photography ni nyina won mo kire bi ewo Design and Technology Institute for 0541 693534 0541 693534 bidi de afia amankwa tamaklo majoy trish ontadi kama fefefe ene shemi so ya bo ni ho ban na call Frederick Opticals ko hwani no bibia kama edo mwase ye de edu so na ho sepe etwa so twen ye kwaba